Welkom terug. Die volgende deel van ons program is vir ons matrieks wat moontlik 'n loopbaan in die mediese wetenskappe oorweeg. En ons gesels nou met Dr. Esther Brunet, 'n hematoloog en streeksbesturende patoloog by Ampath Laboratoriums om meer oor haar veld te leer. Baie welkom Dr. Esther. Baie dankie. Nou, wat het jou gemotiveer om 'n loopbaan as patoloog te volg? Ek was in 'n baie bevoordeelde posisie gewees dat ek groot geword het in 'n huis waar my pa 'n algemene praktisyn was vir 14 jaar en hy het toe op die ouderdom van 40 gespesialiseer in patologie, in histopatologie. So ek was in die hoërskool gewees teen daai tyd toe hy klaar gemaak het waar hy 'n eenman praktyk begin het. En ek het sommige aande en naweke vir hom gaan help om die specimens deur te sit en te prosesseer sodat dit reg is vir hom die volgende oggend om die diagnose te kan maak. So ek was baie bevoorreg om blootgestel te word van 'n jong ouderdom af, eerstens in medies en tweedens aan die patologie sektor. So dit was maar vir my eintlik maar 'n normale evolusie gewees. Interessant. Ja. So you went into the family business, so to say. So to say, I didn't want to in the beginning, and then later on, you know, if we chatted beforehand, and to say, well, if it's in your blood, it's in your blood. Exactly. Yes. So let's talk about the blood. What does a typical day in the life of Dr. Esther look like, work-wise? Well, Rosanne, it has changed significantly from when I started. I've been in the business already 20 years, so from what it is today to what it was in the beginning is massively different because I am more in the business part of it now. But I can easily speak about the life of a pathologist in general, and that is definitely for the children out there that are considering pathology as a career. You have to be able to work in an office. It is definitely desk-based, definitely computer-based for the majority of the day, but very interesting in the analyzing of specimens, making diagnoses, communicating those diagnoses out to the clinicians, and be involved in the patient management pathway, which is very important. Nou, jy verwys nou so na die evolusie van hoe dinge verander het. En ek dink 'n mens kan veral ook kyk na die evolusie van hierdie toestelle wat hier op die tafel by ons staan, nê? Nee? Absoluut, en ek het besef toe ek so my huis kyk, ek is 'n ware patoloog want ek het 3 mikroskope in die huis en sonder dat ek dit besef het, hierdie is 'n antieke stukkie, mens kan sien met die een oogstuk wat hy het, baie primitief nog met 'n speeltjie as 'n lens, en hy kom in so 'n mooi kiaatboksie met 'n sleuteltjie, dis absoluut pragtig. Na hierdie welgebruikte mikroskoop wat nog my pa se was waarmee hy in die hospitale rondgeloop het om vriesnitte te doen in teater. So jy kan ook sien die oogstukke kyk na die ander kant toe, waar daai moderne een is wat ek tans gebruik om bloedsmere te analiseer en weermerke na te kyk. What are the different types of work opportunities that are available for someone who would go on to study pathology? I think firstly there are different types of pathology directions which you can follow. So there are hematologists like me, specializing in blood. There are chemical pathologists. There are microbiologists. There are histopathologists. So there are virologists, immunologists. So a vast a variety of careers that is available, and genetics is also a very popular and a very area which is developing quite a bit. So that's the first decision that you actually have to make, is in which direction do you want to specialize. And once you're done, it is basically either one of two streams. It is that of the academia or that of general pathology in the private sector. But I also want to add here that it is not only pathology, or you don't necessarily have to become a pathologist to work in a laboratory. So it could be a phlebotomist, it could be a technologist, it could be a scientist. So we're a big team of different players.
Esther, ek wil ook vir jou vra, jy weet vir die jonger mense wat dalk nou ingeskakel is en wel 'n loopbaan in patologie oorweeg, is daar enige ander raad wat jy miskien het om met hulle te deel? Absoluut. Ek dink dit is so wonderlik dat die skole deesdae hierdie job shadowing het waar die kinders moet waar hulle blootgestel word aan die verskillende werksomgewings. En ons is baie trots dat ons wel 2 geleenthede per jaar bied vir laboratoriumtoere vir skoolkinders. So dit is die advies wat ek vir hulle sal gee, is kontak die laboratorium en deel jou belangstelling mee. Dan kan maak ons 'n plan, stel julle bloot daaraan. Ons doen ook individuele toere in meer van die perifere laboratoriums. So en gaan op die webbladsy. Daar's ook hy sal vir jou ook wys na watter karriers jy kan volg. Soos wat ek gesê het, nie noodwendig patologie nie, maar ook die phlebotomy en die tegniese aspek van dit. Dr. Esther, it sounds like you have a real love for what it is that you do. Thank you so much for joining us this morning to tell us more about pathology and the possible careers that our young people could follow. Thank you. Thank you very much for having me. Onthou, julle kan ons volg op sosiale media by Goeiemôre Good Morning en net hierna gaan ons by 'n fabriek kuier om te sien hoe 'n interessante alledaagse item gemaak word. Elsa was daar en ek dink jy het baie geleer terwyl jy daar was by hierdie fabriek. Ek sien so uit om hierdie insetsel te kyk. Bly ingeskakel. Jy kyk Goeiemôre Good Morning.